Hamınıza salam dostlar. Mən Oğur Xəlizadə. Bugün sizlərlə birlikdə Red Bull oynayacağıq. Amma normal yox. Bütün canlarımı, 2 dənə canlarımı, yəni boş-boşuna itirəcəm. Son 1 canla da oynayacağım. Başlayalım. Burada bir də deyirdi ki, bir dənə yer var. Ona küçəndə bu oyunun sizlərdən bir də pişiyin şəkli gəlir. İnanmam. Bakın 1, 2, bitti. Yani. İlk bak oyuna başlıyor. Dostlara gelirim. Bakın. Bak. Şimdi bak bu dostlar düzmüş. Arkadaşlar bir şey kabaklı yandaşı da düzmüş dostlar. Dostlar burada ben bu oyunu bölüm oynayacağım. Birinci bölüm. Şimdi ben bu videonun sonunda aynı sizi ikinci bölümde gözləyirəm. Siz hələ indi baxın. Bu bölüm baxana kimi ikinci bölümdə hazır olun. Sizi izləmədə qalın.